najprije moraju djelovati kao tim, žele li u Potjeri zaraditi novac. Međutim, na tom putu stoji im lovac. Krenimo s Potjerom. Dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje Potjere. Imamo četveročlanu ubojitu ekipu koja večeras igra u sastavu Ivan, Damir, Saša, Petar. Pronađite damu. Ivan iz Zagreba, 32 godine, bankarski službenik. Damir iz Zagreba, 43 godine, inženjer građevine. Saša iz Rijeke, 53 godine, profesorica. Petar, 23 godine, iz Perušića, student. Nakon što smo ustanovili da je Saša jedina dama u ovoj ekipi, napomenimo da igraju pojedinačno, pa protiv lovca, pa završna Potjera i dečki i Saša, nadamo se. Otvara jedan od tri dečka, kapetan, imena Ivan. Dobra večer, Ivane, dobra večer, kapetane. Dobro večer. Što je novo, kapetane? Pa ništa. Sve Vrijeme leti. Da. Ja sam Ivan, rodom iz Novske, živim u Zagrebu već 10 godina, radim u jednoj banci. To je to. Pozdravljam sve koje me poznaju, to je to. Minuta počinje, vrijeme sad. Po kojem imenu poznatije bodljikavo prase, glodavac s crnim i bijelim bodljikama na leđima? Dalje. Dikobraz. U rijeku čega upadne proždrljivi Augustus Glup u knjizi Roalda Dahla i filmu Tima Bartona? Vode. Rijeku čokolade. Kako još nazivamo carsku vodicu, smjesu u kojoj se otapa zlato? Dalje. Zlatotopka. Kako se zove antički trg okružen trijemom sa stupovima koji je zaštitni znak Splita? Peristil. Kojem je skladatelju tijelo pokopano u Parizu, a srce u Varšavi? Dalje. Chopinu. Koji je zaljev između Finske i Švedske u sjevernom dijelu Baltičkog mora? Dalje. Botnički zaljev. Koji je engleski nogometni drugoligaš više puta bio prvak Europe nego li prvak Engleske? Nottingham Forest. Što povezuje srednje uho s usnom šupljinom i služi izjednačavanju tlakova? Dalje. Eustahijeva cijev. Pa skoro i taj Nottingham da nismo priznali, jer Nottingham Forest je puni naziv kluba. Ispravili se jeste i to je jedini točan odgovor. Bilo je i 0 u ovom kvizu, pa su igrači apsolutno napravili čudo na ploči Potjere. Nadam se da ćete i vi tako. Ne propustite idealnu priliku, ispadnite iz igre u najkraćem roku. Sve to vam omogućava prvi lovac, Dejan Kotiga. Ekskluzivno doznajemo, zbog nje ćete otići kući plačući. To je naša lovkinja Morana Zibar. Ono što uskoro slijedi već je puno puta viđeno na TV-u, a u glavnoj ulozi je naš lovac Krešimir Međerav-Sučević. On se suočio s 4 protivnika. Nećete i vjerovati što im se zatim dogodilo. A sve to omogućit će vam naš četvrti lovac, Mladen Vukorepa. Obznanit će vam. Birajte od 4 gora, Mladen. Najmanje gore. Mladen. Mladen? Ne. Onda, ko bude? Ko bude? Dajte bilo što. Dobro večer. Dobro večer. Kažu meni, čekaju te Ivan, Damir, Saša i Petar. Rekao 4 muškarca, opet pa opet. Koji se ne znaju otprije. Koji se ne znaju otprije. I onda lijepo vidim Saša, jedna dama. To je već puno ljepše. Jutros mi je ruža procvjetala. Da, i meni, ako to isto zovemo istim imenom. I krenuo je u svom stilu, znate. U Dobro, tom formi. smislu htio sam reći da ste dosta solidno otvorili, da se ne bavimo mojim ružom, nego vašim, nastupom. I ponude će shodno tome biti takve. Recimo, 1 kunica za nižu ponudu i 35.000 za višu ponudu. Nije baš nešto. Damire? Vrijediš definitivno više i znaš više. Odluči, bila je dogovor srednja ponuda, ali odluči sam. Ajde više, jel? Ružice moja, što ćemo? Ovo nije odraz tvoga znanja i sigurna sam da možeš višu. Petre? Nemoj poštivati dogovor, svi znamo da znaš bolje i uzmi višu. Nije valjda bio dogovor, idemo svi na srednju. Viša, uglavnom. Naravno, viša. Za 35.000 kuna krenimo s Potjerom.
Dejane, u vašem slučaju ima još jedan stih koji ide. Ružu gledam pa sam zaplakala. Pa otprilike, evo, to je moj život ukratko. Sretno. Kojim je narječjem prepjevana naša najpopularnija inačica pjesme Frer Žak? A. Čakavskim, B. Kajkavskim, C. Štokavskim. Bratec Martin. Kajkavskim je točan odgovor. Lovac je odgovorio na čakavskom, ali točno. I korak je iza vas. Ivane, da znate francuski, znali bi da je Frer bratec, a Jacques Martin, i odgovorili bi to. Ha! Znate kako se kaže u Francuskoj? Jacques u Pariz, Jacques iz Pariza. Iz Pariza, da. Pitanje. Tko je u finalnoj utakmici olimpijskog turnira u Ateni 2004. postigao čak 9 pogodaka? A. Blaženko Lacković, B. Mirza Džomba, C. Petar Metličić. Odigrao Mirza maestralno, a i Mirzino jato isto tako. Odgovor B je točan odgovor. Lovac je odgovorio Pero Metličić i ostavio vam opet 2 koraka prednosti. O Mirzinom jatu nešto znam, o Mirzi Džombi baš i ne. Ne, ali znam rukomet, jasno mi je. Znam ja, Ajde, prepoznao barem sam ja rukomet. sport je pogodio. Pa nemojte počinjati. Pitamo. Tko je postao najstariji dobitnik Oscara za glumu kad je u svojoj 82. godini nagrađen za sporednu ulogu u filmu Početnici iz 2010. godine? A. Anthony Hopkins, B. Christopher Plummer, C. Michael Caine. Da, vidite vi, u 82. Znači, Ima nade. da. Pa, dobro, to mi nije nešto na radaru. B je točan odgovor, ali odbio ne bi. Pa da gori cijeli svijet. I za životno Da, djelo. nisam gledao, ali navodno, ako ne brljam, tamo i Višnjić glumi, jel tako? Ili sam ja nešto pomiješao? Imamo mi neko Hrvata u tom filmu. Možda brljam. Ako brljam, isprike javnosti. Dobro, Ne znam da je to baš. dobro. Na granici kojih je dviju država takozvani Copperbelt, pojas bogat rudama bakra? A. Alžira i Malije, B. Etiopije i Somalije, C. Zambije i DR Konga. Nu Kongo doktorira. Zambije i Demokratske republike Konga, odgovorio je Ivan, točan odgovor je taj, C, i vi ste 3 koraka od završne potjere. Lovac je odgovorio točno, ostao 2 koraka iza vas. Da, koliko je toga dobro donijelo to dolje, mislim da i čak neke loše stvari u smislu trzavica i takvih stvari. Ali dobro, takav je svijet. Pitanje. Kipar Alberto Giacometti 1961. dizajnirao je drvo za parišku produkciju koje predstave? A. Ćelava pjevačica bez stolice, C. U očekivanju Godoa. Pa jedino drvo oko kojeg se malo Estragon i Vladimir gonjaju. 2 koraka ste iza lovca. U stvari, lovac je iza vas, pardon. Pitamo. A to je sve stvar procjene, Tarik moj. Kako se zvao brod cirkumnavigatora Ivana Visina? A. Spalato, B. Splendido, C. Sponza. Splendido odgovorio je Ivan, točan odgovor je B. Splendido i korak ste do završne potjere. Lovac je odgovorio točno, ostao 2 koraka iza. Ste voljeli da vas zovu cirkumnavigator? Pa zvali su me jedno vrijeme. Cirkulator. Cirkulator, da. Kad vas je bilo svugdje, evo, onako. Po svim klubovima, po svim kafićima. Ha, mladost, znate, to je tako. Zar ste vi kad bili mladi? Pa pitam se, to je toliko brzo prošlo da se ja zaista i pitam je li to... Pitanje. Što se mjeri Fujitinom ljestvicom? A. Čvrstoća minerala, B. Gustoća tekućina, C. Jačina tornada. C. Jačina tornada. Dragi Ivane, odgovor je točan. Jeste tu barem ne znali? Imam sreću da pogađate, Ovo sam pogađao, ono sam znao. Imam sreću da već dugo pogađate, ali dobro, možda se i varam. U svakom slučaju, legitimno, respektabilno, prošli ste sretno u završnoj. Hvala. Vidimo se, ne baš tako brzo.
A sada dolazi drugi dečko, zove se Damir. Večeras su Otvoreno. Prošlo je godinu dana, a Uljanik i 3. maj opet su na početku. Oni radnici koji nisu napustili navoze, radnici koji 7 mjeseci ne primaju plaću, čekaju konačno rješenje. Končar i Debeljak su povijest. Hoće li Kinezi biti budućnost? Hoće li nakon upoznavanja sa stanjem u tim škverovima biti na bilo koji način spremni priskočiti hrvatskoj vladi u spašavanju brodogradnje u Puli i Rijeci? Koliko ima mjesta optimizmu? Što će se dalje događati ako uslijedi kinesko ne? Otvoreno. Večeras u 22 sata na Prvom. Čudesni i veličanstveni. Nekad su bili mjesta spajanja, a danas razdvajanja. To je jedan od mnogih projekata koji ne vode nikuda. 50 milijuna kuna vrijedan, koji trenutno ne vredi ništa jer ničemu ne složi. Gdje je zapelo? Pelješki most će biti izgrađen. U ceste su se uvukle politika, pravnici, ekonomisti, a stručnjaka nema. Apsurdistan. Most u grlu. Večeras u 25 na Prvom. Dobro večer, Damire. Dobro večer, Tarek. Kako ste mi? Dobro. Je li pala neka oklada? Ako pobjediš, briješ bradu. Nije. Ako izgubiš, opet briješ bradu. Brije bradu, da. Slušam vas, vi ste? Inače živim u Zagrebu, inače sam iz Dubrovnika, supruga, 2 curice, u slobodno vrijeme malo sport, prije nogomet, sad vožnja biciklom i tako to je. Vaša minuta počinje, vrijeme. Sada. Kojim se proroku pripisuje autorstvo najstarijih dijelova staroiranske svete knjige Aveste? Izaija. Zaratustri. Koja je država u prosincu 2013. na mjesec pustila vozilo Jutu u prijevodu zeca od žada? Kazahstan. Kina. Koji se kemijski element nekad nazivao živim srebrom? Živa. Točno. Po kojem je nazivu u fizici poznat 3. Newtonov zakon? Akcije i reakcije. Točno. Koji je grad na obali Mure najsjeverniji grad Republike Hrvatske? Čakovec. Mursko Središće. U kojoj je državi prestolonasljednik Dipendra 2001. počinio patricid, fratricid i regicid? Točno. Po kojem je caru koji je započeo njegovu izgradnju nazvan rimski mauzolej poznat kao Anđeoska tvrđava? Dalje. Hadrijanu. Koja troslovna kratica kamionima omogućava prijelaz međunarodnih granica bez? Točno. Koju je efikasnu sovjetsku komesarku Greta Garbo glumila u filmu iz 1939. Dalje. Ninočku. Koja je vrsta plesa i glazbe? Pa bolje nego Ivan, čak 4 puta bolje. 4 točna odgovora, 14.000 kuna. Srednja, viša, prije viša, vidjet ćemo. Lovče. Damire, dobro večer. Dobar večer. Kako se nosite s tom čežnjom za svojim jugom i domom? Dobro. Već sam dugo ovdje, pa je prošlo. Pa je tega za jug, ostala još jedna čast. Skoro pa ništa. Pa ja sam dugo ovdje, ali uvijek nekako taj žal za pradomovinom. Ali dobro, nećemo o mojim čežnjima. Ja ovih ipsilonaca. Lamentacija, tako. 14.000 je tu. A vi nudite? Ja nudim, moram svakako malo više nego za prethodnika Ivana, 3.500 kuna za nižu i 70.000 kuna za višu. To je lijepo. Ivane? Ivane. Bilo je dobro, ali srednja ponuda pa se vrati. Super je bila tvoja igra, pa sam odluči hoćeš li onda na srednju ili višu. Petre? Možeš srednju, možeš višu, ovisi kako se osjećaš, ti odluči. Mislio sam da neka poslovica. Možeš srednju, možeš višu. Pa ti ajde lijepo na kišu. Recimo, ili tako nešto. Pa ja bi uzeo srednju. Srednji iznos. Za 14.000 kuna nastavimo s potjerom. Ili nešto slično. Smislit ćemo nešto originalnije. Vama želim puno sreće. Hvala. Pitanje. Do čega je sigurno došlo ako se dogodio coup d'etat?
A. Do državnog udara, B. Do ljubavnog kraha, C. Do nasilne smrti. Što se to dogodilo, Dejane? Ha, gledajte, u mom slučaju ovo pod B, C, A, sve... Ne, što ste vi odgovorili? Ja sam odgovorio A, naravno, kudeta je... Kao i vi, do državnog udara, kudeta, to je točan odgovor. Ne fali. 4 ste koraka do završne. Lovac je odgovorio točno, dakle, ostao 3 koraka iza. Dejane, izvolite. Pardon, ne fali ih u svijetu zadnjih godina, od Turske, bilo lažni ili stvarni, preko Sudana, da ne nabrajamo. Prije su bile češći, da. Hoće li se ikad dogoditi neki mir u svijetu, onako da bude sve divno, niko nije gladan? Ne. Zato što treba nas napasti neki, Marsovci nas trebaju napasti. Da se malo ujedinimo. Da se ujedinimo, da ih porazimo, naravno, ali da je stalo neka prijetnja tu da smo zajedno. O čemu je Nobelovac José Saramago napisao Ogled, a teolog John Hall pravio bilješke? A. O gluhoći, B. O nijemosti, C. O sljepoći. Hajde napraviti neki scenarij, kao što je Orson Welles napravio, da cijeli svijet zbunimo, kao napadaju nas, moramo se držati zajedno. Mislim da je to prošlo tih godina i da više u ovom svijetu premreženosti teško je to više prodati ljudima. Naći ćemo način. O sljepoći odgovor je točan, 3 koraka do završne. Lovac je odgovorio točno, ostao 3 koraka do završne. Svakako bih preporučio našim vjernim gledateljima knjigu Ogled o sljepoći, jedna od meni subjektivno najboljih, najjačih, tako da apsolutno isplati se zaviriti. Bio je ekranizacija, ali to baš nije prošlo. Nije uspjelo. Tako, da. Možeš višu, možeš nižu. Možeš nižu, možeš višu. Možeš glasniju, možeš tišu. Tako je. Eto, mislim. Možeš macu, bolje mišu. Možeš mišu, pa se uhvati za svog... Idemo na novo pitanje. Točno sam to iznao. Koji se filmski lik predstavljao kao Darth Vader i Clint Eastwood? A. John McClane, B. Kevin McAllister, C. Marty McFly. 5 sekundi. Radi se o serijalu filmova. Ne znam, to sam... B je pogrešan odgovor. C. Marty McFly je točan odgovor. Dejan odgovorio točno, ostao 2 koraka iza. Baš sam ti reći, vidim da ne znate, žao mi je. Marty McFly iz Povratka u budućnost, pogotovo u 3. kad se dešava na Starom kao zapadu, on govori Clint Eastwood. Kevin McAllister iz Samo kući, a podaje je bilo John McClane iz Muri muški, tako da to je malo... A jedna anegdotica kad smo se vraćali negdje 90. neke godine sa jednom popularnom predstavom Izbacivači i Arizona, znate tamo, Brčko, išli smo igrati u Sarajevo predstavu. Vraćamo se i čovjek ima kazete, one, znaš. Ajmo, imam sve od narodnjaka, cajki, ozbiljne glazbe, svega. I sad mi nismo baš bili... Rekao, imaš li Renea Bitorajca? Kaže on, nemam. A imaš li Sretana Mokrovića? Čovjek gleda, nemam. Pita ga treći, imaš li Tarika Filipovića? Kaže on, bilo prodalo se. Kao ne može reći 3 puta da nema. Idemo na novo pitanje. Dečki moji, ovo pitanje sad će vas šokirati i obradovati. Koja je italijanska tvrtka modela automobila nazivala po slovima grčkog alfabeta? A. Alfa Romeo, B. Fiat, C. Lancia. Nešto sam se sjetio. Lancia, kao na primjer Lancia Delta. Delta, Epsilon, sve. Lancia Alfa. Da, nije mi palo na pamet. Pretpostavljam da znam to nekad, da sam čuo negdje na cestama, ali nisam se uspio. A Delta je kultni njihov model. Lancia Delta? Da. Je to ono iz relija možda čak? Se možda u reliju koristi? Da, sad, okej. Pitanje. Koji polumajmun živi u šumama Malajskoga arhipelaga? A. Dugorepi sablasnik, B. Kratkodlaki utvarnik, C. Velikooki avetnjak. Ako postoje, nisam čuo niti za jedno. C je točan odgovor. Naš kratkodlaki, velikooki lovac odgovorio je točno i 2 koraka iza vas. Znate ovo? Pa znam da ima neki majmun koji kao ima nesrazmjerno velike oči za svoju veličinu, kao što ima nesrazmjerno velika koljena za svoju, i onda mi je neko, lovio sam se za to. A zašto ima tako velika usta da te lakše pojede? Evo novog pitanja. Kritiziranje položaja žena u islamskom društvu stajalo je glave Thea Van Gogha. Što je bio okidač? A. Izložba slika, B. Kratki film, C. Zbirka pjesama. Kratki film, tako je, Damire. Odgovor je
točan korak te do završne potjere. Lovac je odgovorio kratko i točno. 2 koraka iza vas. Da, jedna od tužnih epizoda u povijesti modernije filmografije. Nekad se pokazuje da taj film stvarno je toliko bitan kao umjetnost i angažiran u socijalnom smislu da je, eto, vrijedan i života. Nažalost, da. Pitanje. Koja je prosječna temperatura zraka na zemlji? Uzimaju li se u obzir samo mjerenja pri tlu? A oko 15 stupnjeva Celzijevih, B oko 22 stupnja, C oko 28 stupnjeva. A ste odgovorili Damire, znate da točnim odgovorom idete u završnu. A točan odgovor je A oko 15 stupnjeva. Oko 15 stupnjeva moja klasična radna temperatura. Damire, sretno vam u završnoj. Hvala. Vidimo se u završnoj, pošaljite nam ružičnjak. Hvala. Ružo moja, mladost sam ti dala. Dobra večer, Saša. Dobra večer. Hvala što ste nam unijeli ovako malo proljeća u studio. Vi ste? Saša iz Rijeke, 53 godine, profesorica. Slobodno vrijeme čitam i pjevam u zboru. Kratko, sažeto, minuta počinje, vrijeme. Sad. Koji je dio ljudskog oka nazvan retina? Mrežnica. Točno. Na kojem je jeziku napisana ljudska komedija? Golemi ciklus od... Talijanskom. Francuskom. Tko je zaljubljen u naslovu filma koji je dobio 7 Oscara? Šekspir. Točno. Kako se zove gospodarska politika koju je od 1933. predvodio Franklin Delano Roosevelt? New Deal. Točno. Koja kobasica dijeli ime s njemačkom riječi za lovca? Jäger. Točno. Koji je leptir latinskog imena Papilio mahaon s rasponom krila od 6 cm? Vilin. Lastin rep. Koji je glumac slavu stekao ulogom doktora Kildera, pamte ga i po seriji Ptice umiru pjevajući? Richard Chamberlain. Točno. Koji je tajanstveni kauboj u naslovu hita grupe Haustorm? Johnny. Shane. Među 88 zvježđa nalaze se južna riba, južna kruna, južni trokut i južni što? Krug. Križ. Kako se zove umjetnički pravac u slikarstvu između visoke renesanse i baroka? Klasicizam. Manirizam. Bolje i od Ivana i od Damira. 5 točnih odgovora, 17.500 kuna. Od Petra možda možemo očekivati i 6 točnih odgovora. Stiže nam Draže Snide. Saša, dobro večer. Dobra večer. Native Fiumanka ili... Native, Sušačanka. O, Sušačanka, dobro. Pozdrav Sušaku i pozdrav cijelom tom kraju. Meni vrlo bliskom jer je, tako, da ne kažem blizak Istri. Dobar nastup, ali još imam osjećaj da ste mogli puno bolje, da vam je čitav niz odgovora bio tu zapravo pred nosom. Žao mi je pogotovo što ste pomiješali vjerojatno božanstvenu i ljudsku komediju, odnosno Alighiera, Dantea i Balzaca. Da, tako ja cijeli život ne slušam, onda dobim po glavi i onda slušaš, ali već ti je kasno. Prođe, voz i to ti tako. Ali dobro, u svakom slučaju mislim da je bilo okej. Ponudit će, nadam se, isto biti primavljuje, shodno tome 5.000 kuna nudim za nižu i 90.000 kuna drito iz mog džepa za višu. Jo, uzbite, molim vas. Ivane. Bilo je dobro sad, ali zadovoljni smo i sa srednjom ponudom, tak da. Damire. Bilo je jako dobro, uzmi srednju ponudu i vrati se. Petre. Ako se osjećaš sigurno, uzmi višu. Hvala. A ako ne? Srednju. A ako se osjeća potpuno nesigurno? Višu. Ipak ću srednju. Srednji iznos. Za 17.500 kuna nastavimo s potjerom. Vama, Saša, puno sreće, a vama, Saša i Dejanu, pitanje. Iznad čijeg je groba u londonskoj katedrali Svetog Pavla natpis: ako tražite njegov spomenik, pogledajte oko sebe. A. Alexandra Fleminga, B. Christophera Wrena, C. Horatio Nelsona. Christophera Wrena. Odgovor je točan. 4 koraka do završne. Lovac je odgovorio točno. Ostao 3 koraka. Bio, pohodio, gledao, čak i 2 puta, ako se ne varam, ali da ne Jeste znate... li se okrenuli oko sebe? Jesam, cijeli život se okrećem oko sebe, ali traje jako dugo jer sam jako velik. Dobro, i da ne znate, Nelson je vojnik, Fleming je znanstvenik, pa nekako ostaje Wren kao arhitekt. Pitanjce drugo. Koliko je poljubaca Adriano Celentano poslao publici na Sanremu 1961.
A 14.000, B 24.000, C 4.000. Tan, tadadadadadam, tadadadadadam. 24.000 bačin. 24.000. Kako bi rekla, ajmo dalje, Dejane. Nema dalje na more. Mislim, više tu pjesmu pamtim iz filma. Sjećaš li se Dolly Bell? Iz briljantne predstave sarajevske koju sam nedavno gledao. Ili iz najnovije sezone Zvijezde pjevaju gdje su izvodili Borko i Jelena. Tako je. I u pravu ste. Da, to je bio vjerojatno taj film. Goran je snimao s gospodinom koji je dobio Oscara. Je, u pravu ste. E, kad Goran dobije, to će biti pitanje. Hoćemo okrenuti Janjca. Ma daj jednom. Koja naša glumica potječe iz slavne umjetničke obitelji Stroci? A. Dora Fišter-Toš, B. Ines Bojanić-Švajić, C. Snježana Sinovčić-Šiškov. Da, pitali su mi Doru. I ti si Titova unuka, ma daj. A. Dora Fišter-Toš, odgovor je točan. Tad je bila samo Fišter. Lovac je odgovorio točno, ostao 3 koraka iza. Da, meni je osobno najpoznatije kao iz serije Odmori se, zaslužio si kad je uletila, ali naravno iz čitavog niza drugih projekata. Pitanje. U kojoj drami Šekspir već u prologu otkriva njezin tragičan kraj? A. Hamlet, B. Oluja, C. Romeo i Julija. Isto više puta čito sve i gledo i opet ništa. Pucajte. Bam. Saša tipuje na Hamleta, što nije točan odgovor. Romeo i Julija je točan odgovor. Lovac je odgovorio Oluja i idemo na novo pitanje. Ako ovo znate, bit ćete korak do završne potjere. Što je u naslovu bestsellera njemačkih dominikanaca Henrika Institorisa i Jakoba Sprengera? A. Mač, B. Malj, C. Sjekira. Mač? Kakav mač? Zašto mač? Ognjem i mačem, možda. Malj je točan odgovor. Lovac je odgovorio točno i 2 koraka iza vas. Ognjem i mačem, ako se ne varam, bi trebao biti Henrik Sienkiewicz. Je Sienkiewicz, ali sam mislila da ima neku podlogu. A ovo bi trebao biti Maleus Maleficarum, kojim se služilo za lov na vještice. Grička vještica i tako dalje. Pitanje. Koji se padež u našoj starijoj gramatičkoj tradiciji nazivao tužiteljnim padežom? A. Akuzativ, B. Dativ, C. Lokativ. Zašto? O komu, o čemu? Zašto, Lovče? Ne, nije o komu. Ja ne znam, ali accuse znači optužiti na engleski, pa akuzativ. Akuzativ je točan odgovor. Lovac je 2 koraka iza vas. Ali bitno da ste vi točno odgovorili. Nemojte se brinuti zašto pitanje i ne valja, nema veze. Ne pitam više zašto. Recite zato. Eto zato. Pitamo za završnu potjeru. Gdje je skončao revolucionar Jean-Paul Marat? A. Kod brijača, B. U kadi, C. Za govornicom. Mrtvi Marat u kadi. U kadi, da. Odgovor B je točan odgovor. Lovac je odgovorio točno i korak je iza vas. Na jedna od najpoznatijih slika. Također u francuskoj umjetnosti općenito mislim da je on kao i čak pisao neko pismo na toj slici pa je ubijen. Charlotte Corday bi se trebala zvati, žena koja ga ubila. Relativno poznata legenda, ali lako moguće da promakne. Ima jedna slika koja nikad nije ugledala svjetlo dana. Dejan u kadi. Znate, i baš je onako, jedna noga je prebačena ovako. Malo je zastrašujuća. Izgleda kombinacija zastrašujuća. To se inače, malo je poznato, ali upravo se to se pokazuje maloj djeci u Motonu kad su loša. Budeš li zločest? Onda vidjet ćeš Dejana u kadi. Pitanje za završnu potjeru drugi put. Koje je ime B.B. King davao svojim gitarama? A. Camille, B. Cecil, C. Lucille. Ajoj, Saša. Ne znam, a zašto ne znam, ne pitajte me, je li tako? Da, ne znam. Draga moja, Camille. Saša, odgovor C. Lucille je točan odgovor.
Uspio sam. Jeste. Kako rekao smo, nekad nije bitno zašto ni kako, bitno je točno odgovoriti, sretno vam u završnoj. Ruža je taman ovako malo pognula glavu, onda smo malo zalili i evo je opet, vidimo se u završnoj. Petre, dobra večer. Dobro večer. Biti četvrti u ekipi uvijek je nezahvalno. Sve prolazi, vi čekate. Onda se od vas nešto puno očekuje. Jeste li kao na početku emisije? Jesu. To je dobro. Vi ste? Petar, 23 godine iz Perušića, živim ovdje u Zagrebu, student agroekologije. Rekreativno, volim pogledati dobar film i pub kvizovi. Minuta vaša ide sad. Majka kojih je mitoloških bića Daenerys Targaryen iz romanesnog Zmajeva. Točno. Koja je površinom najveća država s kojom Bugarska ima kopnenu granicu? Rumunjska. Turska. Tko se u povelji iz 9. stoljeća naziva milošću Božijom vladar Hrvata? Knez Branimir. Trpimir. U kojem je naselju na jugu Hrvatske najstariji hrvatski spomenik vrtne arhitekture? U Trstenu. Točno. Koji polisaharid često nazivaju životinjskim škrobom? Laktoza. Glikogen. Koji je Jedi učitelj iz Zvjezdanih ratova na planetu Dagobah obučavao mladog Luka Skywalkera? Yoda. Točno. U kojoj se franšizi borilačkih videoigara pojavljuju Scorpion, Sonja Blade? Mortal Kombat. Točno. Koja nukleinska kiselina sadrži bazu uracil? Dalje. RNK. Koliko je crvenih kugli u snokeru? 9. 15. Kad Samorti su u Dubrovačkoj republici bili zaduženi za sprečavanje širenja koje bolesti? Kuge. Htio sam Damira pitati. Izvan vremena. 4 točna odgovora. Vratili ste nas na Damirov učinak. To je koliko? 14.000. 14.000. Hoćete li na višu? Vjerojatno. Oho. Dobro večer, Petre. Dobro večer. Kako se kaže? Perušićanine. Perušićanin. Perušićanin? Da. Dobro. A žene iz Perušićanke? Perušićanka, da. Pa to je za pjesmu dušu dalo. Ima. Ej, kako su lipe Perušićanke. Ima. Ali neće. Bile i mnoge bose ili nosile japanke. To vam je. Bile visoke, debele ili tanke. Najbolje. Čekaj mi, tu idem do banke. Da, odlično. Napisat ćemo je nešto. 14.000 je tu, imali smo već takav slučaj, pa ponovite što ste dali Damiru. Pa ovako, 3.500 kuna za nižu ponudu, te 70.000 kuna za višu. Ivane? Pa bilo je dobro, moglo je možda i bolje, ali srednje je zadovoljavajuće, tako da. Damire? Bio si dobar, uzmi srednju i vrati se tu, svaki čovjek je bitan. Ružica si bila. Dobro si igrao, možeš i višu, ali 4 je 4. 4 je 4. Digla se ljestvica. Nekad je bilo 2 put je 2 put. Meni je prvi put, ali igrat ćemo se za srednju. Nisam shvatio ovu rečenicu, dajte mi objasniti. Krenuli ste nešto drugo reći i predomislili ste se. Ne. Ne, slažem se, ne. Za 14.000 kuna nastavimo s potjerom. Uvijek se sjetim što je rekao jedan naš političar na jedno pitanje. Ja o tome imam svoje mišljenje s kojim se ne slažem. To mi je ostalo, ali iskreno. Sretno. Koja je specifičnost jezika Hotentota i Bušmana? A. Klikovi, B. Krikovice, zvižduci. Odgovor C, vaš odgovor. Da. Točan odgovor je A. Klikovi. Lovac je odgovorio točno i 2 koraka. Da, mislim da je to ono kad nešto tako nešto rade s tim jezicima, s tim usnama. Čak mi je nešto možda i Krešo pričao o tome malo. Krešo je kliknuo s njima, pretpostavljam. Krešo je kliknuo sa svima. Sa mnogima. Pitamo. U prvom dijelu Obadiah Stane, u drugom Ivan Vanko, a u trećem Aldrich Killian. Tko se obračunao s tim negativcima? A. Bruce Wayne, C. Steve Rogers, C. Tony Stark. Tko
Ko se to obračunao s njima? Iron Man. Pardon. Ne. Tko? Iron Man. Iron Man. Odgovor je točan, a Iron čovjek, ironični čovjek u stvari, Lovac Dejan, odgovorio je točno. Pa mene su kroz djetinjstvo malo to poznato zvali Iron Man iz Motovuna. Prije nego je naravno ekraniziran Iron Man. Ja sam čuo da su zvali He-Man iz Motovuna. To je bilo prije. Ja imam moć, stalno ste tako govorili. Pitanje. Na kojoj je stazi bilo najviše utrka Formula 1 u povijesti? A. Monza, B. Silverstone, C. Spa-Francorchamps. Jako zanimljivo. Koja je staza bila još utrka? Teško. Da meni dođe ovo pitanje. Šta bi vi stisli? Preskočio bi. Ulažem preskok. A. Monza. Ovo nije vaš posljednji krug u Monci. Točan odgovor je Monza. 3 ste koraka da završnem. Monče. Vi ste odgovorili C. I opet imate 3 koraka prednosti. A znate, ako vidim Spa, Toplice, Wellness, Ja sam se isto dvoumio između Spa i Monce. Dejan je uvijek za Spa. Pitanje. Kroz koji je grad prema srednjovjekovnoj legendi Lady Godiva projahala u Evinu kostimu? A. Cambridge, B. Canterbury, C. Coventry. Coventry, Petre. Coventry. Stara poznata priča, jedno dosta često kvizaško pitanje. Lovac je odgovorio točno i 2 koraka iza vas. Da, bila neka priča da je ona to sa svojim suprugom koji je bio nekakav načelnik tamo, pa je ako on smanji porez, ili ona će prahati gradom ako on smanji poreze, nešto je tako bilo. Inače i naša suvremena umjetnica Vlasta Delimar to citirala, odnosno parafrazirala u jednom svojem radu, te isto tako gola hodala i jahala i jako zanimljivo je to bilo. A i Tom Gotovac samo. Ne, pa to je bilo, ja mislim da je to zapravo bilo u nekom srodnom performansu. Pitamo. Tko je nakon što je izgubio vid napisao Izgubljeni raj? A. John Milton, B. Jonathan Swift, C. Samuel Johnson. C. Odgovorio Petar, točan odgovor je A. John Milton. Lovac je odgovorio točno i korak je iza vas. Petar, imali ste značajnu prednost, pazite da to Da, ne znam. prokockate. Da ste išli na višu ponudu, već bismo se pozdravili, ovako ste još uvijek na konju, ali obučeni. Pitamo. Što je Xerxo zahtijevao od spartanskog kralja Leonide? A. Kruh i sol, B. Zemlju i vodu, C. Žene i djecu. Kao simboliku priznavanja poraza. Zemlju i vodu odgovor je točan. 2 koraka ste do završnem. Lovac bi opet izabrao Spa, ali ovaj put zemlju i vodu, pa ostaje korak iza vas. Pa ovdje bi se čak i dvumio između kruha i soli i žene i djece. Mislim, to bi... Lebi sol uvijek. Lebi sol uvijek, ali kako da kažem? Pitamo. Može žene bez djece. Pa to sam htio reći, da, naravno. Koja je ukrasna biljka poznata kao Božja plahtica i turska metvica? A. Kaloper, B. Korijandar, C. Koromač. Božja plahtica, turska metvica. Također moji nadimci iz djetinjstva. Ja bih vas prozvao turska plahtica. Tako nekako. Da. I miris, kalopera, kako? Kaloper, da. A je točan odgovor. A ako je Lovac odgovorio točno, za vas je igra završena. Da, ja to nisam znao per se, ali nekako koristio sam i korijandar i koromač. Nisam čuo te nazive, a s druge strane, s obzirom da sam ih ja koristio, to su nekako kuhinske više biljke i začinske, a ne nužno
ukrasne, pa zato ste mogli možda nekako pomoći od toga. To je bila barem moja nit vodilja. U svakom slučaju žao mi je i vidimo se neki drugi put. Može. Više mi je žao što niste kao prvi put uzeli višu ponudu, ali drugi put onda više. Vidimo se, mladiću, dođite Sretna nam. ekipo. Ostaće nam Ivan, Damir, Saša, kratkih i dobrih imena za završnu potjeru. Ulog je 66.500 kuna. I još zaboravili smo reći da imate 3 koraka prednosti i to je to. Vaše 2 minute, ekipo u završnoj potjeri počinju sad. Dovršite poznati Mordanin citat. Hajde, izaberi jedan broj, sigurno ćeš što? Saša. Pogriješiti. Točno. U kojoj je državi skijaško središte Zemering? Ivan. Švicarska. Austriji. Koliko se sinova carice Marije Terezije našlo na njezinu prijestolju? Saša. 2. Letjelice Challenger, Discovery i Atlantis bile su dio kojeg nasina svemirskog programa? Ivan. Apollo. Space Shuttle. Koja je azijska planinska država u anagramu najstrožeg kaznenog udarca u sportu? Saša. Nepal. Točno. Koji je peteroslovni pojam liječnik Hans Scheje definirao kao duševno ili tjelesno preopterećenje koje može dovesti do iscrpljenosti? Saša. Umor. Stres. Koliko je natjecatelja počinjalo svaku emisiju hrvatske inačice kviza Najslabija karika? Damir. 8. Točno. Kako se u Evgeniju Onjeginu zove Olgina starija sestra koja mu u pismu priznaje ljubav? Saša. Maša. Tatjana. Koji je puhaći instrument jedino aerofonsko glazbalo aboriđina? Saša. Didgeridoo. Točno. Koja je bitka iz 1943. poznata i kao 4. neprijateljska ofenziva i bitka za ranjenike? Ivan. Sutjeska. Bitka na Neretvi. S koliko je drugih atoma povezan svaki atom ugljika u molekuli oktana? 4. Damir. Točno. Kako još nazivamo plutajući most namijenjen transportu preko vodene površine? Saša. Pontonski. Točno. Po kojem je velikanu glumišta nazvana glumačka nagrada na Pulskom filmskom festivalu? Ivan. Boris Dvornik. Fabijanu Šovagoviću. Čije glasovito djelo u punom nazivu ima i očuvanje povlaštenih rasa u borbi za život? Saša. Dalje. Charlesa Darwina. Koga je Liam Neeson glumio u filmu Michael Collins? Damir. Michael Collins. Točno, ali malo ste onako dubrovački, dok ste vi to rekli, iscurilo nam je vrijeme. 6 točnih odgovora, 9 koraka ste ispred lovca. Puno premalo što sam očekivao od vas. Lovče, budite još i gori. Ekipice, složit ću se apsolutno s Tarikom. Mislim da ste bili kalibar za mnogo veće stvari, ali to meni govore cijeli život i onda tako da shvaćam vas. Eto, rado se sjetim te emisije, one vaše predposljednje, kad je bio isti ovaj broj koraka i eto znamo. Ko je to? Ja sam već zaboravio. Možemo, Dejane? Ma, apsolutno. Vaše vrijeme počinjemo sad. Oko kojeg je planeta Sunčeva sustava orbitirao satelit Sputnik 1? Zemlje. Točno. Quezon City je do 1976. Filipini. Točno. Koji je atomski broj atoma deuterija? 1. Točno. Koji je Monty Pythonovac u lipnju 2018. 2 put nastupio u Zagrebu? Točno. Koji je ostrogotski kralj u Italiji potkraj 5. stoljeća zbacio Odo Akara s vlasti? Gejzerik. Stop. Vaš odgovor je? Ne. Teodorik. Ma, jasno. Nastavit ćemo Dejanovo vrijeme. Sad. Kome u Molijerovoj komediji Sluga Zganarel kaže ni u šta ne vjerujete, a hoćete da vas drže za časna čovjeka? Don Juanu. Točno. Kojim planinskim sustavom prolazi granica između Francuske i Španjolske? Pirinejima. Točno. Kako najkraće zovemo takozvani egipatski križ, simbol besmrtnosti? Točno.
U kojoj državi započinje radnja filma Olimpija, Leni Riefenstahl? Njemačkoj. Stop. Odlično, super, odlično. Dobro. Odlično. Grčka. Kako? Grčka. Grčkoj, tako je. Da, super. Pohvala autoru, jedno od najboljih pitanja koje sam čuo. Bravo. Nastavit ćemo, Dejane, vaše vrijeme. Sad. Kako je po škotskom istraživaču nazvana najduža kanadska rijeka? Mackenzie. Točno. Koja je rimska božica svjetlosti i plodnosti poistovjećena s grčkom Artemidom? Ceres. Stop. Odgovor je? Dijana. Tako je. Dijana, vraćen je lovac opet korak unatrag. Nastavit ćemo, Dejanovo vrijeme. Sada. Koji od 3 oceana ima najmanje atola? Atlantik. Točno. Koje prezime dijele arhitekt Dinko i kipar Kuzma? Kovačić. Točno. Ime koje je Njemačke savezne države u imenu proizvođača automobila BMW-a? Bavarska. Točno. Slutio sam opet nešto, neku nepodopštinu, međutim, Dejane, ovaj put ste izvukli stvar. Pa jesam, iako performans nije bio baš tako kako je trebalo, jer naravno da znam i za Teodorika i za... Gledao sam Olimpiju. Možda jedini čak ovdje u studiju da sam gledao Olimpiju, ali bez podcjenjivanja, nego stariji je film, pa rijetko se gleda danas. Ali na Vlakuša ide se odmah na Njemačku. A ovoj Dijana isto bi trebao kao lovac znat, ali evo, loši su mi ti kvizaški klasici. Ne moramo više o meni, možemo malo sada o mom autu. Moj auto je naime dobar, imam ga već 7 godina, kupio sam ga, davno je to bilo, ali još uvijek. I kao ni ja, ništa nije prešao. Ništa nije prešao. Ekipo, žao mi je, iskreno simpatični ste mi, ali evo, vjerujem da stvarno drugi put će biti malo bolje. Saša, Evo, da smo malo bolji bili u završnoj potjeri, možda bi imali više šanse. ruže će se otvoriti u nekoj drugoj emisiji. Damire? A trebali smo biti bolji, nismo baš ni zaslužili, tako da je realan rezultat. Ivane? Moglo je bolje. Reći ćeš, malo je tužno. Da, moglo je bolje, bit će bolje kad dođete drugi put. Hvala što ste bili uz još jednu potjeru, budite opet uz nas i želimo ugodan ostatak večeri.